agora este canto, Un balcón cara ao mar, que elas saben xa, é un agasallo que eu lles fago a elas e que espero que lles guste, e se non que o modían tamén. Queremos críticas, a ver que tal, a ver se lles gusta este noso balcón. A ponte do Porto
música de Rosario Vázquez Freire, definitivamente, sí.